Beditwal wak mawuno neno wa kichande juju man itar paluo TV kuno o winyo lok mawan wakelo botulu tua anameta joluo juju kachela chel kuna no tini nino dwe dongti wai ia bero lo medwe ma beach magali bario kipiera rio we beach bene anatamni ye wega chak jollo panelist magitiga kany kachel achel mano ki ichia mayung acham achako kibot mamana man mego madit i tarpaluo kany mego foyo apoyo ben apoyo ututwal yes foyo ka ingere chuchot ki diere no atikila mera Lady Grace foyo mot matek mot bodan way foyo ditwal kidong man latin root pamego achiel ma ono ko rueny pekar mo chidong tino tugu paska wajoli tutwal Fire, try to mock you away. eyo dano mo nian mo pero tiga kanchi wachi ai gene e panelist man achiel maker ne na meto twale dong penen ne na tini to chido ki angeni tin no chunyo kweo bedong apoyo aya man matin manen ki ka piny en man ne chalo choli eto dero mero rema ye manok eno ni man Fred mamukwe madong chochake bena kilega na kita waje kere chengjui omere do daruata ana poe chalo mera poe dano dichu poe ne tin ne da gulo yes ka ichia mapiny ki yun ya church atie ki Dr. Caesar apoe tutwal doctor ana maronde da poe batak ya poe bene kidong lutua ki war madit ye wega jol wele mawatikere ki wan tiani man mena machiel ki ichia yu acham ki yung piny atie ki ladit man Samuel Olara ma en beno pino ne chalo bena yupi do ngoke koyo nena ofoy ditwal apoy to amor daro duju apoy madan ofoy ditwal ya kidong ki war matit bene do ye anajol Mr. Odong Andol ma en tie dano ma tie kubiri ikit me kwete ibo piny ma en ko ngwak be wacho kakama en ti ye etro chochoki beno pero pajo botwa kakany kun en aki dul merocho pajo man dul ma fudong kubiri itika timo jemi mauno kai kom lok ono mir yauno ki chakwa chan chiwo poyo ni kubiri rocho pajo bino icha mado pore wekolo to waneno ni pajo mamegwa oroche odugu kakara ajuli matek hanro afoy de ben afoy lu winywa ki jo matie kanywa ko tam kwed wadujo amor ulu to yeah poy litwal lutua kadong kumbiti wadonya ti kom lok matie wan watie tini kaneno ni wanywa ko lok mapira tek man lok jemi manyen matiga ki irocho pajo wana choli pol kara kakin moni uling la kir moni kenyu wiwa kerchi wilu iye si wamero nyang kache nen gwak kinu mo manyen tika time i kaberman merocho pajo wek no dano beno pet kingech sio miotini wan wakelo mera ano kachel ki megi wachel bene Samuel wek no kakam magien geramo miyo lok wek wawiny kaka enini sino wan beno wawinyo chichot wafoit twal la bombalo kara piana nyang ben ni tichimu kene tie si wek wamini kare we in ke tony itietewa gina ngo matika time kara ni enini chake madung waberu igora me pongduon edition Mario paka wa kombede enini ngo motiga time kidong ngo mo bitime chichoke papoyo be to twal the ben
ki panelist mo kane duju amer bena po un jo mautie yamo kanywa ko tam kwedwa kilutua mateka winyu lok magibe nywao an nyao dong hanon Michael an atie akonyo tich mapajo irocho pajo eto mekweta mega an bena tiyu lakanam chumeo kumberi mana loko ne anatie Nigeria kama atika kupe ya kwedu dong tich mate pajo ikom lok me rocho pajo tie mapol dano neno penyo leng kakare pian luwake tich tika wot ke peny karibet watie bene ke gor mogo manonok ni cheng pud lam ka wai cheng lam dano pe ya umene metiu tich me konyo ko rocho pajo eto dano tamone umiere ijal jeme machalo lim ki jeme metich mo kanene matika binu mot eto wamero kom dano matiki dero bene wako binu kony ko secretariat wako chumeo karibedi nano penya leng jeme mano mier kumbero bet katime matak ene communication malubu tich magetimo matek ilokum rocho dar kwan pian dar kwan managa wabet ka dongo duru mier gi chwalo teno wakar wakenyeng approach magilwoni pilot me achiel meneno ket ma waromo implement kede en actually scholarship man magilwoni dar kwan ne luteno gi gamo gi weng gi gang kwan ma kumbede chawane watie kile teno kwan ma dero kwano ti ye me chwalo gi gang kwan gen Pierre Bichel ket magi cheke onyo gi yobo kwede chon eto tie yop mokene ma pat ma gang kwan mokene gen obedo ka konyo ko dero kwan me kate ki basari mogo mateno oweko wele da ko karo ketano wano pia ko kede chi ma wa confirming magi mine wai church ene no tie le teno maromo Pierre Bichel we ario in total magen kumbede chawane kitika kwan ki yup man ma un lo pajo eno tika konyo meno limpere meno ene amera duoku report church magi choyo no me weko mi dano watu nongo ngechi enini tie draft ma ana neno bene eto pe ya no gitia ko tiche chipi goro me ching ma petie muromo weko jemene mo kane kor jo mogo ene mier geno kai timo manda loke tim kuja chichao kane kado do ko man ko do ka wi ka da chung do luor mena ma mier chak kwede chen gini ene tia di wa matek ma mano biana chel mana mera leg won lutua ma te ko no nge ni nge chitie yo mo kane ma pat secretariat pia gonya me jolo in ka tich pian tich en me rojo pajo ni watiu me nono chul peye dano matie rojo pajo ni wenka oneno gi bino me nono ne kwanyo executive director ma ene kumbedi doro ket ma yop mo kane ni duju wor kwede chipol jo me neno gi bino office me rojo pajo gi tich me nono ka oneno wala dia tikenyo man wen jo ati tich me nono la bon chul mo chi kaini no kare kadi bini tiyo cha bera chel keken oloto no nyeko ge mo ana mera watchman we o kon dano oloto neno bene ni man jeme lwak ma mekwa o mierwa bet ka waka metimo ge mo ye dong kom dero kwani ka wono ngeyo pilot nyoro ni no put gi tika tema wa meti wa non puony ke kome kama obitiyu mabe kama no mierwa yobi kama no watimo mabeo mier wa mete ki nuoyo ke rwaye mene gin ma wano timo don kama gora mera wichu wanene ye ene gor mera limo bedu tie matek pien ngeu der kwan pe bedu gin mo ma mier wan dok wa gen ne mono mo onyu you say ma don kumbere le diet mo ne chaw ngalo ni ene dok me mine wa kero metije ye achole miero a malo aliba chela chele kata ki ngara chela me lo ba cholo miyo der kwano bi chung ma tek rit dok be wat neno dong ni kumbete chawane gine ni twar ti dong en ker mone no me rayo limi ene fu dong watia tiji ye
ma gen mau be time ye me wora nyim wa bedo kanywa ko tam iket me cha ko launching there kwan wek don kumbeti ni pe obed mon en magi tema magi luone pilot chiman yup eni tia wora nyim neno duene ye put pegi chimo pien kar touch man me launch put gitia yopo ge mer ni gitim mobilization wek ka launch be time actually do you know ngechi eni ni ka ngat madong pe bini launch me there kwan piano bitime gulu iket gum na mo agago kaberu duju machuality yo bitime la wachel yupe biberu yob madit watika tamu kube ki ot kwango ngeje yamu mapol mapat ki channels mukaine mawano romotik kwere chalo WhatsApp ge nyo YouTube kariwal and live stream ge wamirni channels egini wang chan eni geno tuning ma ngechi eni ni miero opoke dano wang bet on the same page gin matia time o miere dano me padeo nen in real time ni tia time kage wachi donkong gi pon adugo mone me der kwane ucha enu ni an opportunity madano bitimo ne wek bene gi moko ni der kwando gi tiara ti tin girayo le maroman le mi eni ni gibitero gi tiara nyim committee magaluone budget committee bi beru piny kao bi luo dano me chako neno welim enini mwaka nyen romo chulo lutena di dong lutena mano gi bichimo gi me chako chulo gi mwaka manyen ni meta benani pegi chul gi kichena eno ni pe mwaka chele kan kichena tumo mir watieni kena magirayo eni miero te wel lutena eni paka gi tiyo S4 gi pien lokani pe wabi dugu ka bar wi ngati monia doke mi chene remo kom lutena mene ye approach ma der kwan mete ti kwede weri pedok dire maja wano chak koko unyolo tieno chak koko ni nen kong joine mandong abira kwana ti S3 keno doko peo ka cherpe eni biberu mele wich iwe acholi chi mene ketma watika yopo kede program neno ne peya gichimo ka donge nywaho mage yobo weng mabe chi wano bikate yama tamoni kadi la kwet TV gen ki tar paluo biberu channel mabe me wek lutien wa matie team gen beno chung kedwa ka chel yob man mapajo ni amera nuo der kwan uberu pa in lakin gang uberu pa an pe uberu pa mono moni pe dok wa bicher ni o chena wadong kumbeti ni power no ki bot lukin gang umier gelek ki bot miri mo nyo mono mo enuni aliba cheli miero a ki burri biberu ma waha diri ka ini chere o yad la cho chi no dakta mo ni matie tiji kumini uberu la ten ma ini kwanyo cheling aliba chelo nyo aliba rio me cholo ne idar kwan biberu mela wich ka itie lakpala ete kulu wi piere ngey ni magi wajo ni ini kony ko la tene ne wa chere gang kwan ti lo nga nyo ngalo dana ngala mene gin ma wan lutua mier wanu kate kwede wanyang bene mabe ni eni dong tien me giki maka wan pe warojo gangwa winyu gin mateme kin peny lara ngom luenye kinu mege lumege kumbeti ni winyu ni diang giteka wuku ne paju mewa diang magi wuku ni ini no ngom magi tia lanyo ne madiri ka ini penyo ni lutia na chweli dok kwene pepeko me kuya peny wang dano mapeo yape kau no dano ma wang dio yape ini tamani lobo Israel binu tiung ngom me pu ki Entebbe airport me gulu tiung ki dege tero yare we got tugi wegi perie kabi wegi perie nyogi eto mekwa eni walanyo eka kamiyo ne gin mo matare pe wegi wil bajaj gin mo matare pe wektin ini beri vut kama be chimene gin ma lutua miero tam ni yapo wang ilokum der kwane pere tek umier pa weko dong chidong yob mera lem tie ye mapol wachini tung bot lutua matie ulaya chale UK wanu bedu kwet gi kachoke chabet ria dek mukar ngej genti yob matek meneno kit yo mera lem gi yabo kit dul mapol mapat makonyo gi kit me jogo dog lemi eni weko bin to konyo paju mene begin ma wano ti tamoni o miere wan lutua ma pajo bene gino chak neno ne chi yupi enini ka wano tiera ng'enyo bi konyo tutwal
dong atamoni pere tak bene kana kwan wu nyengang kwan kama luteno ma choli o cholo tiye kingi watiki Archbishop Flynn Secondary School manonge ya Gago watiki Reverend Jabulani Ishoke manonge ya Gago watiki Koro High School manonge ya Gago watiki ko nonge pade dongi ken pade gina Gago chao kano tima keja ka ruju pian ketma ochoane kede enu watiki Bishop Angelo manonge ya Moro manu kakare watiki Favor High School manonge Gulu no ya Moro watiki Bishop Angelo mando rupe manonge ya Moro Bishop Angelo ya Moro Favor High School Gulu watiki Gulu High School matie Igulu City watiki Jabulani Ishoke manonge Kitgum watiki gangkwan mo kene mapat watiki dotumo ente kwor gianu so watiki gangkwan maromo gena chel ario adek angwen beach mageno gamlu tena chuli pier bichel wia ario enini dong yup mo kene ma watika nongo miri kibot dano ene ti jo matika penyo ni ka ana mero konyo la tena chel pe mero ni ami chiling mo matira mera kony mer la tena enini yupe beru ni donc kumbe de kin luot ma wano tia luot ne me yobo program me der kwan ene meneno kitma wakelo kede private sponsorship palotero eni ite yob man me der kwan wek be lutin eni ni pedok gi chak poko ge nya in kwa mona e dok chuli in kwa nga dok chuli wek wene ni lutin ma chuli tika konyo gi me tere gang kwan la bo poko mene ye kama wano tia neno kitma umier wa harmonizing kede process dok wa mi kilutin enini ker marom pedok moni mage cholo ki gine dok no tio la mal nyo ngat ma obe chole wa ana met la ten ma mega ni kichwalo kwan we Kenya manu gin ma wano tia temu safeguarding against we obet standard treatment lutin we onong ni gin gitika mini gi kony man yo marom chimenu gin ma watia yop ne enu gin mu kene ma wano ponye ye wano ni kikin le tieno en magen tia cher gang kwane ti mu kene mateno mwage pe o put apaw ya bor te lokani tikelo ten en mier lu nyor gu bet ki ngej pian ngej chek men lobo kumbedi ni mam kwako tikele teno talo an enini an pe romo chako ture ka lok kila ten pangati mo mageluone maina la bon twer pa wonne chi man kumbedi watia yopo policies mogo ke guidelines makonyo ket mawano dealing kile ten ene watiu kwetge dok war twer paliteno mene ekin jeme mawano tia ponyogi i pilot ene wek dong dire maja ka wano tierge no jeme wengte kore chengi karukuman la ten ene ngeu twerne dano ma obi dealing kila ten ben ngeu ngoma miere ene ti kila ten man yone ma war twer palaten pedok wek la ten winyu chalo wege tia lanya chi yopi en wang man yop ma tia katiki lokum der kwan da kamera wachuni priority ma dit mukar en lokum der kwan pian man dong watemo pilot waneno kama lete tiye dong wangeyo kama teke ki gor ne tiye mwa kama nyen dong kum launch ke komeni manyur ni rayo lim enegin madung pire tek mukar wek wa determining kum launch me program ke kome bi bedu lutena di madong wa binwo ene mwa ke mwa kumenu ni kwanyo gwa kadore gi bedu pengi no ni le medong gino ma olo konyo dore wek ge medwel chimene gin ma wano ti ye ma tek lokum der kwan lok mena mario tamu won bene gwa chao kano bedu ka winyo ne o bedu ka nano bera nywako ye yamu lok man me peto perennial crops mwanyi ma imiri mwakani enini watiki yop ni jemi mier olo chake jemi ma obi chake ni yup tie ma pol kar ma rocho pajo chako lok mwanyi wano miri kibot gamente wano miri kibot dul mukene magen tiu chok ki gamente gen bene ge miri gitel kwedwa rocho pajo wa yela pe kapi be pa pajo wan watiu ka chel dong watemo nining kitung bot dul magi egini gen mer ni gen genen lufu maker gi don
ene gi kony eto rojo pajo wa ni wana chwa gi tamuni eno ni eto wan pe wa biti kitame eni pien wan watie pila teder la teder ene dan mo ni maker ne koni tiki nuchu eka kwa kwata eka kwa merni piet piene mia chel ke ken pien en ker ne enu mene ye kama rojo pajo tie chung ye donc ka wunu neno bene maber dok ng'eyo ti kidano mano iyo ngwego pol pe obedo gien mayot umiere bet piny bed ka choke unen ngo magi bitimo upok tich in tich bibedo en wano wabi neno lok man lok kedano me ken gang bibedo ken tich mamekwa anga ma obi konyo wa lok kumpony ket ma wabi wot kwere bibedo nining kidong gien mapere tek eneni lim me konyo no program eni miero katiki bot gamente mayup enoni gitika mete keda nyim gitika nywako lok ka chao kene wunu neno ikin pony lokom peto mwanye mukene do chake o meno beri tutwale idul ma uno dongeno chako tiche chon gen dong tia mete nyim eto rojo pajo putika yupu jemege pian kumberi chawane mier wachere parishes wawot wachere gichak yer dano kikin parishes ngagi ubi beri yup man me pur mwanye gichak fonyo ge kidong gichak tiyu tich me neno ket ma gibe weko kodi o kede bot ge mene ye lokum peto mwanye eno dong obedo be kin luot kitam madano bedo kamiyo ne mapol bot rocho pajo ni mwanye mage beteme ni koni kadano uke ye mapol pian wunu wi upo mwaka kena libario kya ngwen lokum vanilla ubiru matek wan eni weng pian anda der ku ana kelo kodi vanilla igulu chu chako nyae kabedo eto po bedo ri chuku porro ma wachako koko chi penyi eni gi penyi man ka chuka mwanyo porro ko ngo magi betemo amera wach kilo tuani rocho pajo pete aneno mwanyi keken machalo yu achiel menyayo lonyo iching dano nyo leme ching dano rocho pajo eno weko waluone perennial crops tika neno kit wit fu mukene mapat mamiyo keru ki la tedero menongo lim ikine tie peto with yen mogo mawano luonge ni economic trees mano twaro bedo fruits machalo cashew nut la wo maja mana dugu ni arwata kila det mo achiel wae tie bino Nigeria ke Uganda ba tie bino Nigeria ka yenyo chok me muyeme kama weli ye muyeme me achara UK chawa mluoge ne magulu niko ni an bana welo kigulu eto peko na achiel ni muyeme magulu teno palping tax ate niang ni muyeme tie Nigeria kanyma palping yot tien loka ni kai ni kwanyo ini nyige ni kinge ni kwanyo chi en moja chani ma ene mer me yoku ti gen mone ma ene tim kwede ni no ti o mo romo pedore ko chwero o chi no matiri mo kitene chi mene ye kin jemi machalo opportunities ma wan pe wateka nene ye wateka neno gi chal jem ma obi loko kwa pa luak ma mekwa umiyo mier watie chumiyo enini po bedo project ma wor per kene mwanyi ne tia wot kilo wor ene weng were nano kari bet jemi ne tia nyeke mod dano ti tukanu teru kar kum dano atamu ka git kenyo amat pi no wun ka gwak peny mo tie kum jemi egini wek wote doga yeo be wa foi tutwal ano mio irwa lok ma be tutwal lok ma bejo ma ki irocho yub me rocho pajo ma inino ni kare je maduong ono tia time eto no petika winye tutwal si apoi in ni tiene oliwero tiga winye angeni panelists ka won mo winyo loko ka chele enini ka otigi la peny ana lego ni anol ti dano ma okwano bene ruom malamal chi angeni no uber ka kato penyi kene chino je mo cha la peny en pe biluore ti u penyo la peny mo ke ken we eno gamo malupe ki yup ma matie kidong lok topic menier matini ajolo panelist mo ke ken matigi la peny
Okay. Saber mo carro vanno bene con con muagni quando lo ritual entro il mobile che lo danno perché go twin ni me watch ne churu chora ka por muagni kun kai ne ka ma pat ma ia churi chak ne muagni per don ye ti lo me wai me a lo kin gang go pe muagni ma pe di ne ma be nên cha bị kêu down nó phải đọc down nó bị chó đấy không có đọc down này nhở con là nghe tiền lộc máu cả đi cả bên mà chắc là chắc điên cho toan mà gì nàyไม่เพี้ยนไปเลยđọcทั่วก็ไปเลยchaที่หลงไปไว้เนี่ยchắc của phiên mua gì bill taxที่หลงagricultural officers game cũng nghe kama mwani kwa no mo be we o kon down tani ka o tika teach ke agricultural officers UPN Yeah, atamni en be gor dog la penyo li weng ka dong gamo la wachel. Okay. Panelists, mo mati kila pen, yes, Fred. Ana poyo tutual. Una merona dok matutut la chien, but ye ami man. Ana mero tutual good to lok komwanye. Amero chako ki philosophy ene. Mawajo ni kaitika PM kingat mapero ni tek. Fred we ka ngol manak watam ne wa pen eno pian chaw ne nak wa mer wa chwal la pen ke kan ka de dugi philosophy la chen wa ko chwal la pen we en okay fine yeah okay yes ana poyo amero ni apenyo mera la penya rioba ma chiel mapping ngo madong rocho pajo gen gotimo malupe ki miri padano kero padano ki dit pangom machuli twero tikere matwero jolo program mamegi mi peto de perennial crops kite machalo yan wajoni la penya mario en yupi conflict of interest mo matie makone bidugu a big stumbling block ikum program rocho pajo forum in the balcon payment yang kiken but mishaping jeme mukene rocho pajana poyo for panelists wa what go dog la pen ma megwa neno gana chamone the did Caesar public neno yobu dog la kirmone chine charo no tekila penya money. Okay, Mike, muted. Okay, unmuting. Yeah. And for you to try, I've got done the chin manok. And put it here insisting, look, Mamma Yemen. Can I watch him Yemen? The amount of Yemen, what he ballet actually a period making any. Can I don't get in on Ningi Dungo 12? We'll get check now, you more ticket. Yemen and not put one coffee working down, working on it. Yemen actually tell Lanya actually every year it took you kind of share a miracle. So Charlotte actually Roger Pazamir Congi Temnel, Nagama interest in look memo Yemen. Can make it twice and you can make a Timo piggy. Miro then can do myself when you give more mobile year. And again in the tea. Joma miro poyo mwanya go pu mwanya but ana miro tamane gitim yeme ning bakara chiel eli bachiel to pingo pe in go team and back and go tail factor mo go no to 10,000 more apoy benetwal ikam bod mego kacha ka dok bod mego kang wek win beneki bod mego poy pour watching ya la peña ye con ki pen chi dong
pen to 12 bor pe tien jemi tu And what tiga mero winyo la pen mame. Kagwak tie ma. Yeah. ati mer na loga ye. Okay. La pen Oh, tu boy. ko mani ento tiki lo kom don da pen ci ko li wax ni anda lo am. Boy as well. La bomba locare. Ye wera doc kong but Mr. Dong Arnold Michael ka yongela chen wabi winyo keyboard Sam no wadonyi e lock mokene matie. Yeah, Arnold weka watuk por mana weka doc kom issues nila pen kidong concerns mokene madana tekere mukatio. Ba a foi tutwal mera chak ki peny moko ma aki bot Dr. Chelam ma upenyo kache watie katich ki lungech ma gen der gitie lokum fu me were kama gibe pere mwanye uben marwate ki ket ma chame enoni mero wa dong ma ba a mera doge ni menu kakare tie iken yup marocho pajo ukate kwere kawun wi upo idwe mea ikene dwe mea dek rocho pajo ukwanyo dano matie i department mefu tutwale ministry yentebe ki ukwanyo dano matie research station mal gen nano lokom foru mwanyi kige yer lutena chuli mogo madir bitie lokom fu ichero kwedgi i Nyanza province kaneno fam machiel madit pajaluo mo magitia furie mwanyi kunu chikupe man magitia kupe kilo dero ilokum funi tika mete nyim eto waka titi beneni kumbeti ni wununge mabeni extension service unyo dero ngech me poko dero fu ikin gang gor netie pien dano petie ma uromo population do dongo kaberu beno dogo lacho kit me wet lutich enino beri kaberu duju ko bi beru yot o wego kumbedi rocho pajo tika neno kit yo ngo mamiere keru ni eni gemedi yan lokani wabi tich ke ludir funi eni eto watia neno beno alternative mechanism mano wa meru ki keru gi weki o bot lu fu weng ma wano tia meto tich kweti adugi peny pao omera nyego Fred ma openyo ni wano tia lok kamwanyi dong mono watia mapping ka kwene ma perennial crops egini gidon ye mabe lo bacholi before wano chako ke lokodini amera titini ikin kama kerwa gore ye ene wot kidane kin gang me chako timo jemen ti yupi enin tika rolling out mot kitung bot rojo pajo pe watika chero uyor pigor me extension onyo choko ngech malupe kigine eto watie ka tij bene ki data mogo manodongi yobo gi chon amera minu la bolle ka wano beru kumbeti chawani amera wonu ngeni loba chweli po beru kamo madoko kane gwech ke dul ma pol ma gamento commissioning in gitimo in-depth study iloba choli binge wa wel ngom ma dog ora chela choli tiu kwere kadong optimally me wagi chak cham binge wit chama ngom atie ena wego kaini nano jem mogo matia teme loba choli pegiti ateme la bany ba dano tike ngech ma wane gwak wa pe ke ngech ni dano ngeyo ngom atie pajwa chien ngechi eni mukaine wan watika tamo nongogi wa meru ki gien ma wan wa meru wati kwere pien ka wan meru kelo perennial crops pe wa berito dana rida ye gibiti ki the right extension approach me wek dano nen kodi mena marwate eto bene wa biti ki research recommendations manyurni kodi eni ti adapted pi area mati elevation market man soil type tikuman ena weko ka wun wiu po ikin lok mogo ma ladit Chief Justice beru ka loko na ikar mo karangech wakelo research station nyo jo mati lokum kwedu ngech ilokum fu
me we ko konywa me neno ngom mene marwate ke pieto kit kori mwanyi manini chu me otich eni watika temo na kari bed war mod wangeni wabitia kone mapia mwaka neno dir tutwal wano tiogo dok wabi yopo database mamekwa wabi bedo kinyeng lufu kwena mage be chako ke ye tien gine bene bi ki bot la te dero ine bi supporting process eni ti wabi chako ne mapo be tor danu kuno wa mer bene ni pedok wadrut wiwa wai lo kumfu keken ti diri majano watiki wakakete tan alibadek memwanyi wakater ne pe tam wani eni weng watia nano the value chain memwanyi bi wot nini nga ma obi tero charo kwene waka wechu an eni chao kene kidiyo ma mega kar ma tiu tungi logo pa rabu neno mo a welo mwanyi wa pera neno ke maru mwanyi jui chalo kofi wela wor kwede mera ka me chero katemo ka chuketie ki atemo neno jo ma welo mwanyi ikin piny kunu apenyogi chali Iraq apenyi Jordan apenyi Syria anu companies madongo iloba deke ni gen wang tie gitiu kama dong goro berti ye gen waju ni gen gi poyo kadok gen gi biro ge welo mwanya wela wanebi ki bot la fu gen genen wayni kunu dok gen no gitiki ker medi la fu wel no dok yot ken export keken wele petak ini cholo kai cholo dola alibario ki mia boro container chel me mwanya romo cherwe America kido i cholo chene money mamiere gi cholo chalo taxes kien certificate me yorro kompa chamma ini tia chwalo ne kidong i cholo pi trading license inde char mwanya ni kun mwanya magi charo kadong mwanya madong gi chelo ho roasted kaini chere neno chali lo machalo Jordan kila chel chero pi wel magiluoni 15 Jordan dinar marom ki dola apawi aboro eto kun la fu matie pajo kachani bitia wilo ke borre i wel me chilling aliba para boro kadong mwanye madong wele tero karo eto no pe ya gi chelo chi apoka me weli enuni eno weko joani enini pegi ye ni ge kelli gi akela dong bibedi kin luod ma mekwa ene meneno ni kawano chako ti eni chuk ma mekwa wabe gwako neni ning dufu ma mekwa wabe gwako gini ningi kom alany pa joma bina chi donyi weken gang ka weli jemi ke der mene ekin jemi ma watika luotu ne chi kumbedi tam eni weng tika woto ka chel ma pa wagiri mapping keken watika neno bene the value chain ket madiri maja cha gibi chato kede eto bene wamirni pe wa root wi wa loko mwanye keken jem mukene ma pat chalo pur cham me wek dano bet ki chami dero kuno ini tie ki gen makelu idi lembene no tika teme eno wek winya luo nyen kashonat loka mo yeme put welo bene fuda winyu ki dege abedo ki wu madit ni la dit eni ni tika bino ka welo mo yeme ke kan pian wa ene chara UK gen magiluo ni mango pulp eto extracting pulp ki ko mo yeme ma mekwa ni tek eto po kwer ni pe bitemo chi atamo eni ben no mier gi structuring pian chao kan paromo medu ker palpuwa wek bene enu ni pedore ruenyo kichu timene ye gin ma atamo romo gamo lokum mapping ma mera fredo penyo stumbling blocks weka wechuni ikin jemi mawano temo ni weng peti gin mo maria peye kadwa mawano chao yob man me beru piny ka chako neno ngoma mier gi tim machalo wan dula choli dano beru ke luod mapol jokano bero gineni jokane pe mero ginen tiko man chi kitek palo ba chan ma choli do lemo dong do daholet wego wakumbe di put watika yelle amera wochini kin stumbling blocks matie madon loyo ene kerwa dano petika mine dano achuli mokwano achuli matiki ngech dano matiki keru pegitika mine pe obedo kwanyo chene mione me konyo rocho pajo obedo ini kumi me bino ko ibet kong chabera rio nywak tam
ki lu diro me secretariat me rojo pajo ko nen kwena ma itamuni termini romo konyogi me nyeka nyim ki mene ye stumbling block me achiel ki me rio amera wechuni ikin yup ma wano tia yup ne enini wano bini loko mwanyi wano dul muka ene benati yup ge me mwanyi kumbe di chan watika neno kit me kelu ripeni enini ka achiel ma ripeni eni ka gi kelu ka achiel gi kero ching iwinye mage moko weng ene binyutu dong ni wan wabitik ka achiel kaput pe ya ching eni gi kero ka achiel chao kene weko jo kene noti amiel gen dok dung kuporo cheng jo kene tia dok kunyao chi bichwalo kar me wek wi dan wa chak lok achiel mage temu jeme wen kar achiel chi meno beno beru gen mu kene ma kumbe watika temu dolo doge wek dan wen lok leba achiel gi titij ma no konyo pajo machalo lutader me achuli amir ni amedi ni kerwa melim bena ti stumbling block ma dit tutwal pian kumbe ni kai neno pol jo matia tiu tich enini kachalo wan gi ene mere wan non watemo mere pian leta te komwa kauno wabedo ke kermo meluongo jo maromo bino ka tiu tich chike cholo gi chente chao kene no tiche pobe nor jo manok tutwal chu bedi ken stumbling block eneni tika nur jo mo kene ma dano ti winyo olo malet ka neno kadi wa communication kumbe wa tik gor to kwali lokum communication kadi gen mabe ma watimo lokum der kwan man pilot kit me chwalo ne wo ma miere wek dano nen jemi mati atime mabejo put pe yaw time pien gor me communication in tika gengo wa beraria at one eto atiki gen ni ka chwin dano chako loke meno bene bi yope wek oloto wanyeka wachera nyim merni agam wiye gen ma public so wajani muyeme pegi bol pien entamni muyeme mapajo ni food pere tek ada dano mana logo kwede ni eno miyo mere tam ma mege pober kamiyo official verdict ni dong muyeme mapajo ni petwero tich en wachi no food en ento kai poro ke muyeme magen gi no ki lobo mukane ni eni food achar ne diet pien wel muyeme mawunu welo chako palping weko chare minu return manok kuno uchwalo kar maroma ki kano no muyeme madon mene kama papateti ye chi pere tek tutwal ni wanu nen jeme gini chalo bakke bakane wor mot pien wamerni bena pedo dok bal mier genen gi ngiyo ye mabe pedo wa chak temo gi mo madir maja cha weko dano chero rana tai koyo mene kin jeme ma atamani aromo dok ye kompeny magipenyo ya foy foy matek tutwal lok me chano kor ki kore malupe ke la peny ma ono ki penyo wiati ana foyo atawni ene bedon kar mabe tutwal ma oye wek katwere no akel man omera chel ma ikit ma wot aneno chali wache no bene puti koyo man Samuel wek anakel ino wek pe kore da kone ke ngole te ker mo ke tenguri ke kenyo pe chungri Apoy ritual mera di gora apoy ritual. yes Abi lok mera manok beran apoy panelist duju apoy benalo winwa magi jalo kargi chabet no bino ka winyo lok mabejo ma gitar palu ana apoy un ritual. I think Paul Lok la dita no ndo loko enti coordinator ma megwa gengi Margaret Lakiri gina gi idoro wiwa ana tie UK chapter chairman pa Rojo Pajo tidong gengi coordinating one on the diaspora, the wider diaspora ilokman me mio chwa konyo support unyo diere kiro gi wajo kore diere metemo neno ni gang warojo pien tich eni pe tie de mentality moni matiga creeping in momir watem nero ni wagino ko inero Rojo Pajo pe mega
pepa Odong Hanon, pepa Chief Justice, pepa Ambassador Utunu. Much as it's a form of an organization, Rojo Pajo is actually in the arm, and I what bed in charge of Rojo Pajo. In Rojo Pajo ni watiga Rojo tekwar we gang mamegwa ke kenwa. Pedok ni Odong be kamoni chero, eda mero team gimon kamoni no. Watiga empowering communities where and community go chak Rojo gang gi or mabot gi. Neno. Cimentede timona neno tika biro mo waje yeni gin pa joni eno ni mero jwa pe wane pa mero yeni odonyi gina mero po yeni o creeping into agenda pa Rajo Kaje abi mi mere update ma tung bodo gi tung UK kan dong keroge kwere. We have set up structures what committee matiga functioning we hold meetings, committee meetings, metemana kidmedoro program supporting Rojo Pajo. Priority mamego mwaka edni tie obviously any lok medero kwan en kiru winyo korena neni litino madongo chako kwan ni mwaka ni tie. There's a new intake mo biro, but finance chente is a big problem. So we need all the support we can get away kitunkan wanero ni mero wakel programs mo part metemo prayo chenda gi ching dano miro mi opoj madira da board community wama UK kan tiene mo amo karoni we're raising almost 4,000 2,000 in der kwan and then 2,000 i bedo pinyen pa rojo kwan pa gina pa Rojo Pajo. The meeting itself, we supported this the meeting. So enoni oagi ichene mo rubero ka jalo ne mo bero ka miyone dwe onyo and through programs mo parma wo bero ka timo ne timo ka eni watiki programs mo we shall roll out show in our community programs mo kana tie go kan go re pa ko big bero ka go re pa wacha ko bene WhatsApp group ma walwoni apostles the apostles man eni juma gomi yo chante mo amo karo mabub, and the aim is ni down me a child any go ye when you go the Arab me you're chilling me a death in the year for the 1 year. They can do it in installment when you get on me on one child when you get structuring monthly contribution, but go ye me pound me a death towards the Araquan Gidong Bene. Some of us have registered met him with the half marathon. Madam Wachako swallow information work in terms of sponsorship. Chena in the Benedujo towards the Araquan. So we have structured different fundraising activities. Matiga team, Mapira Tech Loyal, I think we have managed to open a bank account, Matigi bank account in the Araquan in London. Kanchena and Monumi and Pachero individual account. Chero don't directly i account per organization. Ma Matiga Doro, Lokme de Araquan Kan, Yena Kilama Ucheng. Chi program any wo beru kami ngej botu beru kami ngej ma kama no watiga holding a function in your fundraising money wo beru kami ngej botu we no ubed ngej kira chere tiga bino kwere bene no mero bed ngej ka kwere kama no for jimi no rem o bino beru ka botu mano no en kira juini last year beru kami ne kora bichi ya pa di kanyi o joge mabu ena do watiga lego ne bot kuni o diere eni tijma diere o diere. Let's do the same. Our target is a Liver Beach for this year. Kawa surpassing that very bad, but our target is a Liver Beach. Chi program in Medar Kwangi Tunkanyi, Kilama Yanati chairman, ma uti matek mada muamukaroni. Imwagani dori, ananotiga, chakotima be, see you meromi support madira da, barami na po bijimi dujumoti muamukaroni. Atamo gi enuni, giroka kanjana penymutie, uromo mione. Apoy. Yeah, for ritual angani panelists who can be no me look bodgi eto an mer concern naba machala na tete bene ingeo lobo kinini dong tie lobo ma I kweta ka weke cham chi kadong ni joman mano gen
gibi beru katich onyo bi ber ka jalle per rocho pajo ni edi nodong yob mo chalo me chul pe bot gini chi eno ni pe bi destabilizing teach per rocho pajo pian ni dan pe bi jalle na pian ka opportunity mono ngole ma olo en ram nango ki lwere rama weko tich pakaka mano pier tekyo ka kenyo kono rocho pajo neno ni ngo ka kenyo pian ka ono olo tie gen mo mano tie well structured mage weni jo madong gibi ber ka yele nyoge kirka ge luono nge diere eto no olo to gi no ye gi mo atam man no be ber gen maber twal bang'e ka gwak koni cha mo no nge singar ma achiel kenoni omer ko konya dok ye pian ngeu kinin dong jamne payot omiyo ka ineno teach kine danong tu jomo ken menong gaka teach wek olo to e cham bene kan e gwak chena mo ken chipangeo pat enoni pang anon ke gam ko ka kenyo che ke dong wek da okay wek Samuel do gam No, kan mo gam ne I don't know we see anon gine, but perfect long okay term no bero be ka chiante tie kira na ne winyo anon waje kore watigi secretariat watigi Jimmy Maduong mamira tima mamiro chienda ma kano ni dano tie magichula mano they focus on those things alone madok pegi volunteering well and good but en look me rayo chenne NI is the biggest problem at the moment. But long term, I think in the program we shall try to when you're Roger Pajo. There's some key positions. But in man me Roger Pajo any really we Latina chula. In the ambassador nen kaka ni lok dilo diro kaka ni gine ni watimo ni tiro tuka charo ngom tiro kon tika timo ngoni jini ni mero joka those are the kind of things we advocate yeah but maybe you don't remember yeah right ticket man the band penny ne pair attack total pen kano cheng no don't care more tie no kono kin jeme ma wano nano ene no tie dano mano tiu I Roger Pajo district mano chologe jene ke jo mano bino ka konyo Roger Pajo kare mano ge mini gi chene chalo consultant magen bino ki competencies ma pat ento pe pero me chan le mo wa foot watika chungui kum voluntarism angeyo ni lutua una ya romo lako ko digini enini ka wondo nano ben ni watika nywana water pete water maber kikin ubeno nano ni dano petiu mano chien nono en bene tikile tieno pajo miero dok bene lo tieno ngo bicham miero te lo tieno gankwan chi mene ye kin jeme ma Roger Pajo tika nane kin institutional development program ma entia katu na pay tie kumbedi ni kariwa lokum gen wat kakan wero kariwa chero kalemu ken pen Roger Pajo fudno tui kum mutaka mage pa kwalo dano me rato jeme mogo mateno chal man lo teno kwano nge chwala ge gang kwane mier gi chet gi monitoring bene kata gen tie kare gang kwan gitia kwan mabe tene mono permo pe ka yelo gi lunyoro raro gi jema kumene chumio watika neno a broader view of kama jeme affecting one me delivering ambition Roger Pajo ambition ni egini wabi addressing obstacle nanen ladit Fred wajo ni bottlenecks ni stumble blocks wabi addressing again ka availability mele mukati kidong kumbe nano ini gana anano Dr. Caesar posting chat ma waje lokum perme chung bibie ma ale bario ke pierre we bechelo tour wa odungan ma jemine kurbe nywan na mete ibi no dan log leb mukane ma yen ya nano ni en mere chere otane
kane ubitamani kong mier kai we tem jem mogo manodong pano jui ene temo chu wego ene wang wano ti aneno ge chalo kit yo me kwa padano ma chalo rocho pajo wano ti ki ngej ni ikar ma kit menu umiere pe wano mete ke donyi lokum chung wibie kama ineno chalo ka inir neno pages ma rocho pajo ti ye WhatsApp wajo kitak waduju kiker wa ma watwaro eneni peo chak lokum chung wibie kan bien ka uno temo koman ti jomoni ka cha gen gi pe kiker me bolo ne kan yiwa choli dong tete me katman ite lok ma komane ko ti mo kane magen kwanyu en lok magi loko kaile gi coping gi pasting group mo kane me yoko widanu chu meo jemi machalo chung wibie gi eni wano neno egini meno chalo gen ma obi no chalo threat eto kitung botwa duan ma wachwalo bot lutuwa weng eneni lutena chuli weng bejo ka dano bi chung me chwako la ten ma miero chero kongi win tamme ngoma obi timo maber bi konyo pajo mier gi roji mandong peko ma wano neno ni pajo to mier gi roji unu chung matek meneno nga madong kumbeti chawani en lok yo petie maber ma obi konyo wek gang wanu dong mene gin ma wan machalo rojo pajo wabi wachne en dok apoka mo pe wano chwako luten wa weng magitike dero me binu ka chung pe acholi wano chwako ge ano foyo total Afoyo, atamni ye wega mi kare duak kombede in no ye wega duak but moderator man Dr. Caesar wek nong eno gam tal kibora kado kupure mudong afoyo. Ana po de twal te ben apo dong anum lok me lok ke la gamman gamma po Samuel ben amiro mi ka ki panelist ma tie ka ki romo mi no tam gange ni Fred no tigi tam ma Paul man mir mi na si Fred amiro do gi du ken we all dong me call we no tam ma do ini Okay. An apoyo total ana miro kelu loka dek man na chap ki lok matiri ero to very partner ni actually warwenyi one of tie ki for brokers maduon karo okay for brokers maduon actually ni ale yes so for brokers maduon actually ni utiego wa o machalo kara owego kirika kone wano bilogi lokom rocho pajo an wamiro ni rocho pajo nyak nige kawa wego element mi politics o woko ti obi yelo wa in the implementation kuna bidonyi yema tutut ka yiri nene chawa ni ngomo time iloba chuli ma chiel tie machalo la wich ma diet tutwal ni chuli tiga kwero ye condition magien giti la ro bien si tiyo kero ne ilo malo kala ro tiyo kero ne ilo malo ci en dong level ne lokeo network to be a year yeah what when you Fred or network of Fred Timagoro yeah okay mom gonna walk you walk and do mego no ben tiki duan amil do bari kakar ana poyo dano duchua poyo tapa luo poyo ben la kwa TV o poyo tutual anon tin me kapikin wa gin ki samulara machalo lumema mero chupajo ana poyo tutual lutine tutual amnon gin ma unu tika timone ikakachuli be tutual doko pili wiwa dok tika kero wiwa wana kaka matek tutual anon Kortiga chwe but oye white man
ni tiem ka yene kati wa kam megi kineno ma megi me biene tela digit be lu yen boro yen bora yo ma pe be ka ketu kidlok mo kene e kom yen ma wego ine dugo goro kidon ka wilo yen don rekote don tigulo kan dano tie ma ke jogo gyo mo kene ki tiyo ki miyo it gi tit ma be don gen guti we pe don gucho mo kene ki penyo gi ni omiro chili adi we pe chui kom ngat mone so rocho paju kirika berene gen gi tiga nana ni be pe gi donye politics but politics ena ye shaping ko waduju maka wana wego politics so chi wabi beru with a very wrong bearing loka mario and an America of philosophy money is going to be painful when you look at it. The philosophy money ma wajo ni kai mero winning a race makun kero ni no itika piem ke ngat ma kero ne duong tiki speed kero man ma anati wacho ni kero pagamente an uno ineno ma mega kitama mega una bero kaneno ne kitamo ne ni lok mi puro mwanyi uno aki irocho paju chi rocho paju kero lok bora chuli ni unen ichawani pama dong pe ta dong pe wachiru unu ka puro mwanyi pien wano ni tiyu ya chuli enti chani kichu etwin madir tim pa Salim Saleh o kwalo project enyo man amirna lok na bon la wich o kwalo project enyo pasen mi atiel yen mana be loko ki evident ki bor rocho paju ka go chako ngweji speed mo ma kirike chawani rocho paju bin nika promoting peto mwanyi ati meto wachuni enoni is chasing a dead hand poverty pien I villages ko wing yone go setting teams mamegyo yone gitika teach structures mati sub county structures mati parish me developing a leeway me reaching down me for mwanyi me romachiel Mario ikin members me rocho pajo I'm sorry to say this ki jomo kene buga mo cheno ki board gamente me chako tiyu teach ma uno be rocho pajo gen guti gitika tiyu ni ma as individuals ichawani wan wangeya tini ki jomo kene ki sub granting gen no mi me mokene ilok me peto mwanyi gima no be rocho paja yirok mi kodi investigation ni dan ma dong mi ro peto mwanyi en gubi no kodi gi kwe anyang la wu ma deng ni la mego matiyo ka chel ki Salim manye sleeve ya wore ene ma ko contract mi poko kori o duchu o chero kero empty mano wano wajo ni wadeg gini ene ge kero gi gulu kanyi jono yabo nasari bet jone tika peto kudi jone tika raising the seedlings ma poka kidano manyuti ni Salim dong be wilo neki bot gi ka dong ki poko dong kidano chiente dok chien bot en reaching one and yet ka ine wore ken penye no li tien wa magen go yabo nasari bet madon magitika peto kuri maduong ere chawa ne kipiga lwenye kumgi madong konye bepe la u ana limo na sarbera chele chuda ma jominne ma gu bino gu juero jimi pa wubinio gu chora wubinio 30 meters away from Kamagen ge wajoni wetland and yeke neno tik panye eno matika tiyo neni to me as a layman na wajoni tika tiyo tik me restoring the wetland pian pitigin mo ma entiga timone mauno destroying the wetland menu kita anna neno okay now kadong was supplies on dong one pidong what were on ne chi it has a bearing ikowa tinga rachel gulo kan ma ko contract me supplying herbicide ke pesticide kimi yo yere condition ko any woto long actually for ndio kid mitit kere one minute chene what we look about in now this is how far look me peto coffee do all the year and one machalo rocho pajo kwene machel speed wo berupe jono winyo ki board what they attended
yok mi gore mi mi rojo pajo mo be I restore you know kill the message you know kete campaign they have done everything ana rote waki dano madit manong no be paluong nye ma under leadership ma mege mi kanita en no cho nying dano maromo adiba yario ma begi poki ko le mwani from nowhere o dog bot jono no Johnny have all been taken away by team and manien enemy of bora e ko ma mega lo kama giki ma tamoni o megi na beg gen go win ena ye wanu katti ki neno ma beg twin ma leng yo me ro jo pajo so wana chudi mono kero wati kwene wana chudi mono neno wati kwene wa miro ni wa wot wati kwene kauno wa engaging dano katimo gineno ni uno be konyo wa pingo ana wajo man ichane wachero wa gago jemi maduong matima eto oga mo kero wadong tilong kadugurong peo kero matika dugu peni wano chero ka prioritizing jemi mabe watim wana ni lokom kwan gina be wacha ko sampling no because wa mero ni watim jemi maduong wacha ko donya bot gamen ni gamen obino konwa that is an abuse and I am not a prophet but amero wachini kainen gine enomete in the trajectory ma MT yeni key people mati rojo pajo wabi nano jomo keno be resigning pian angwe ngweje do ngwe lok mu kene don tilon ka winye in meetings magen jo madon go beriye to jomo kene madon ti waeni I think I need to pull out pian do okay miri ma megwa machala chuli ichiti mano wanono ni rojo pajo be oberiye jo mano watamo ni la gitilu meroko ma megwa magitika gengo don pa chuli go royo don luet yo so for that matter don't feel that we're wrong beriye now that is how painful it is now how mete kumeno ti obikelu gin my tane dano wenti ga lokone there's now a total divide between actually mamalo yelu on kuman ka actually mapen bien ka yini winyo in the corridor mana tamu no ni rocho pajo no belti ye wano bere ka choke ma iwinyo ka ke logo lok eni painfully you wanna actually mapen ngo matie oti wono ki minister nyiga chelle ken ene no bat mau I think we look on back to Dirko. And this is where Rocho Pajono Bell Biro get chingi, Kachako Watuneni. How do we balance the equation? Kadung Tin Kogorong Chaka don't command. And to make it worse, Natatika Watuneni, actually, La Roca Yedong Tidonka Watune, a Bono Dogwa, Pian Watika Luen, Ilokumbalalo, Chiroki Pedro Pen Matet Emon. Now, Kapu Waneno, Wayabo Wangwa, John, Ki Pobiri, ododo madip ma churi no ta ko bokone ma title leti rojo pajo ni obidugu history nyo obidugu gen mo ma yege madiri ka telu dano ni obiru munu ika choke dano do beru na ika choke chwalo alama maraj woko kadon ke biro ki initiative mabe achulu keriye chingi achulu bedolo chingio chwalo alama maraj woko now to avoid alama maraj ma ke chwalo woko mageo don pa chuli Atamoni Roger Pajo should wake up. Kichak Nemo Jimmy, where Kichak to you, Yo Makelo Akachel. Peter one year and I get Kanyana Poyo. A poet time attack Fred. Angola, probably here we are on Killing or Beman now. I mean, to be what may go, and may go not take kakari podlok dong ko lok mabbe jade da ruodo tiaro ni amera ati no ga twal pocha to twal embot nan ki jumo tene ma pati kuja ma witiga lok me rok pajo winyo ma fred wadi kombedi ada actually pe wangi ke actually tikere kimma ke ma pe pi actually pingo e ko na rok biu do ni rubu inno utakani uningeni gangi tikenyo kakani tikenyo tini tikenyo war bene no tikenyo uri yela rok mo me awa ke lobo mo kene me bier me dan me
Kimbal tin go ka te no gimme ko ka ka chuli ma wan wen wa chwa ko do ko ti chwa ko wa ti wa ki wa wen wa ile pi wu tin ti a lego to twal anon ni duan wa bot la diru window lo gim ki ambassador u pit kare duju ki ka choke un group ma don en ulu mema ma don o kelu lo en kamalen u lo kimu po wek la ruga la tuba mo do ni kimu me ba lo mo ma ku kelu pe o do yege chung ki tienu do chio i ka ha choli go na ma dit ya mo ki leila ki me rio anon o ke tialu chi yo me ro to pa lakini bulu jeme mon makombe ki bolu media te xigi mo ngi gel da mo do di gene to ate te rote ro to pa lakini mon ko te mo te ro to pa ni ki wek ro to pa be ro to pa me ke jeme men yawo man yawo dano nyaka kelu ki mon ni no ma be me ro to pa o ke kenyu ento lo e me media kon TikTok ngo gini ki keli i te ro to pa o bero komberi tibu pachioli ko na ma tip lego kuman la ti ma chel ju choyo ento ne ngar mo lu pere ji wulu do me to pa o be pe da ka lego be ni kare juju be o ling ria de un jo me ro to pa uti komberi kila ko tv uti gitar pa lu ma kelu jemi kama len ma komberi danu do ma papa ti ga wini wo ma in anan ke no dan ti ga wini ne ta mun biru lo nyam lo kinu o kel tan ine ko be samga kul kama len ta pa lu ci ke lo dan wini wandu wa tuni kuri ti woni ti ga tuni wa me o le ga na ma dip alegu pe o nyo che pe we ki pal gin mo gunu cha ana po ereda wa ko cha bot jo ja ana po malmi sisa tange ka wakati ki lagama sisa tobe Lokmo mo ken ma miro mere to twal pere. Okay. Amiro mere po sam ki anon lokme updates ay. Kina pia te ka no ni due waro bino ki update me ngoma no tikati meni. Ara mere wa mere ni gimo ken ma ini cha ko ne wango youth mobility. And luego kano ngato premier timo gimo ka ngaro premier na youth mo yok tene kino premier chak me wo ko. So one option mo pere kono obstacle tie obstacle mo tie we need to do something for Choli. Yeah. I mean to be but Hanon kay idomo juge kumlock and man panel company. Yes, atamo mera foto twala poi mego pe mene wakero idoni oloto wero bene ka wanano ni lucho gatie umete wona nyim were mete eno wero nene ba notie cheerleaders me chwako team kunu mete ke temu gena wote temu nene cha mera foi to twal pian man po ber pian me achel neno kare ke kare itie ki chwak madit to twale kum jeme ma wano temu do e chemu bene ket ma mier wa wot kwere wano foi to twal atamu lok ma ukatiki bot umegi wa Fred uberu lok maduong muka ino beri kine luot ki jeme ma eno winyo amero adoke wiye ketman rocho pajo ikin kwet ma eno timo ilo komforo mwanye unoni kweri mwanye mwone mage pogo ni pian yup me mwanye pe wane wachako ba uno tiedo yup mwone pa jo muka ene wano watike mek wapat bene gien beno temo eto no petia ticha ba chi kodi tammo ne mere po chengi geno kato kede talo gin magen tammo ni romo konyo we ko kony pajo chi wan machalo
luaka chwele ka gen mabe pi luakwa watamni no mier gi tene ye kwot wa kon dan ma mekwa don kama puonj mono chaka yeni mene kama tam wa poke ten ketana wachu kare yo mokwa no miri moni tieni ginen luku mapur ku madon don keken ato roje pajo wai pe lutua keru gi goro go mier kong wano ti bene ke joma keru gi peni ti yob man enini roche pajo putui loke me acheli ni joma keru gi pekeni ene focus ma mekwa biberu ti ye pian ene la teder ma kage konyo chi neno ni achuli tika don pian dano ma tiki ker me pu ma duong lo bachuli pegi duong ye percent ma nok keken pol pa dano ni ker gi pe atamu Fred ka ini tia winyo loke ni kipajo menu bedi kin jeme mogo manotika kupe pianan bena neno ngarmo posting lo wo maja I page me UK ana winyo mego bena chemo mego ros chemo wang dano jeme ma wonu kar yamo kenyone ka jem makore pe tipen wan pe ya wakar no chen winye eto gi chako lok me yo formulation gitia conceptualizing ket magibiti kwede leyo tam no do chake eto mapia wano mete nyim program pa joani megido chako pian nentalo geno no botlim ma megini makumbe ana logo ni amera titu ni rocho pajo kika mete ke yob ma megini meneno kit ma mier gen gi launching kwede karibet ker gi pe lok me speed me ni wajini eni lok ma ba eto ingeu speed teme kache dano matiki keru tikiru nyo dano repe pian chao kene kete wan watie wan wache dano alibapa mageno jaleo ni duwe deke ni ana biti yutit mo keken me wet jeme no tine tia loga ne bene nano tien gor wani enu ni maini chemo ni ya yom totwal ni wajo bene kuni poy ki wiya chuli ni gi wet neno pian neno naga ni eno be wego kar ma wano cho inono dong penyo yuro ku noi di cheng no mier in bet ka tiu tichi chimeno eni gir ma pera tak amero bena legi ni lok mogo magi logo pian nene kin nywako tam weko chao kene ngat ma petamo mabe kumi ka winyu tami ma mete kwalo chao kene dong kong nywako tam bene wabi chako kano mogo dong pegi nywako weng mo kane dong gi logo ke tielo mene gin ikin pony ma wano tika nongo ne bien ingeo gineni tika ponyo wa bene ino ngat mo ma petike ngej matia ti kum gimone ma ini tia loko neni enong cher loko dago kin to ma mege bete mo kumano bete chi diri maja cha ka ngane ti chung neno pen wa gini petiu eto kuno en pe uniang ketano mier gitem kere ti anatamu apoy to twal tamaini kate kwere pian konyo yabu wang lutua magen tia winyo lokum chawani ni umier gen wek neno dano malo ichak kati uti marwate ilokom rocho pajo meluongo neni take over pe ang'eyo ka meno kakare pian rocho pajo tie puru chung dong kai winyo ni ngati mo gware rocho pajo mado kumedo lakeo chako lako nge iwa meti ujemi mogo kama lem te ye chi men romo bedo mekaj kumada pianan pe ya no ngechi enini eto jemi mokane ma tika teme chalo ketini tero ni kitia tamo choy lufu bangoni meno tia teme eto amera wachuni pe beri kin yop mano rocho pajo do chako temo ne furi pian wan pe ya wakaro cheng wa penyi winye ke dul mokane ni weng malobo loko mwanye pe man put wachung winye mokwone gi mertano kwat kwedwa eto mir pa chole mokwo ene gi ket kamaleng mir pa chole kena tieni kori mier bet kori mabejo
pian lok eni do karo bene ko lokum ko di mwanye petian me achiel ma wano tio winyo ne chi lok eno kare kin nywa ko tam ma atamu ni biberi kin jeme ma won miero nge ni roche paji pepe dok yechen meneno ni la tedero ma ker ne peni tiga nongo konye eni ni puony beromogi kidong en lokum value chain wabitemo nini Pako mere tieni kumbede wilogo do ballo dano inano bino logo kwedi nato no kinge tiu jeme mo kana madak perwate ke wat mano wono tia tamo moko ne che kamogo mai nano tia ber mapao beratini rojo fajo beno wajo luor ni eno ni ho watiki ngej no yeni jema kuma no twaro teme che atamu pe o miere o bal yo po me wara nyim gen mana lega ye dano mete ki buku mach piano miere wachera nyim ana foyo Apo ran ano Samuel tiki la gam Well, kuma kano no gina ni lokma adit fedo logo atamani ana winyo ka lok makile yeno ni mukana fotiga katgi boracholi lok mele wij mada ma winyo ne permiet kong muko ka ngat ma gamo chenne ampe ya winyo ba ka ngat mo gamo chenne wan wo pegi control ye ara chera tigi mirne kitimo gin ma en chunye miero eno to eni pe okwa to pe okem gangone ni to pajo eno kema chuli weng angat ma peneno eno ni nyo neno ni chiena edong gin ma obe konyo en tiwel eno mede kwede eno gin eno ni kira waro ng'eyo kwede pe obi affecting gin ang'o ma wan tiga timo ne betemo doro rojo pajo en romo gamo chienne okeme kwede endo pe obe rojo wando pa obe duoko wara ng'eyo waro mede gi tich meneno ni wa oi kaka chura chira chir duju meneno ni dano chak kiabu wangi meneno keta watwero waka chuli ikip ma chuli machon unyo kita chuli miro bet kwere enu ni piere tek idong lok man me kumalo ki kupinye ka fod winye watin enu ni tuon le wijmo makonye pe ineno again to ene po kwa kumalo nyo kwa kupiny ene chuli gangen magiluoni gang chuli ni ena to chika jumo kena fod ginero iya kumalo koro tigi minister koro kupiny tigi ngogi ni enu ni winyo ne pe mir dok le wij makonye pe ineno ma wano ko dujo miro biro ambassador pa rojo pajo ka watiga temo konye ke kenwa watiga nena nyim watiga nena pirwa watiga nena kwa lugino lukwarwa ineno ngomen matin diga chero ni titi chuli di ko bicher kwere kape wachung rok tiga donyo gang tiga nywal gile tienwa tiga timo ngo kape wachung di ma jawa chero kwere ti winye le winy madaga chuli mu kana fot logo ni ho kumaro koro kupiny mukana neno ni achi na pira tek for ngagi ni chigin go mede kwere papo be derailing ngoma wan watiga temo timo ne atamani eno ni kera ro mede ne ko ngomo don wa jana poe ana po it was Sam man dong better tell me what win viewers comments where in the time man up put down on training go nyo ram gam ne ben gine moderator yeah DSO chalo text mo bora kanyo pen mo ti kani Roger Pajo mo ti ka yobe me ribe ki rodi because it looks like jam mo ti ma rodi ti ate mo ma bokni romo rat gine o rate o ngo ma ro ti ate mo ni official text o ji pe no romo donye gine okay amero ni adok ye ketman ni ye chaki palok roch pajo no mero ni ko itiek lok me institutional development kadong mano jemi dong gichako tiero gi ka chel kama leng
ene dong no ruodi miero bini ye pian pol kare nge ye choli wano tie ki kodi war mone ma wano karu ikom ruodi pian gen pe bini nywa ko tam en magiberi ye lumoko ni chuno imiri pa roche pajo ene ni kama dong ki luon ye ruodi no lok dong ki nyamo nget pian lok ni dano chalo prime ministers gi lubiru kaka gi no gendo ke lutam ma a ke gai ke duju binywa ho ki lok ye kadong gi ter go ruodi jemma kuman tie ketman chi amer bene a wach ni yup meti kike pa choli duju weng bor rojo pa tie kama no gor mer berti ye ene kama ko berti ikin odike ma pat mene yeo galo pien nen chalo wai uno ko mio kar ke dan wek ki chak ti me kero don pa chole nyim ikin jeme ma pere tek ma nen chalo gin ma mier giti ye to twale ka do lokum ti kike wonu nano chalo lokum check man ma okati customary law ma kumbeti ni kariwa la piri da madit pamiri me Uganda waya eni pe yogo wi check me Uganda eto konyo ko ara konya be pa jeme mu kayne ma rocho pa jotie tiji ye machalo me strengthening traditional governance manu enini bere bi berutie me wek orike pa choli matelo tela me tadero uchung mabe ma enuni oberugin ma peya gitimo eto tam magiti achwakone kachokone consultation man eni duju bi konyo totwal me wek kar mandodong ge karo ke framework ni ikin jeme marocho pajo ngiyo iye madong gibitiji ye ki ot ke biber kuman maruodi dong no bino kaneno gin magiluoni resolutions chiman put che in progress peya gidolo doge atamu kai romo kupune bot la diet DS okwara atamati winyo end up owaji pe na romo chwal na chwali okay One boy questions by DSO where that when yeah but that look make it quaro you got more bad Lady Grace if I'm okay to a question Okay, poi abi kerne ekla mego kanya no kanya ke kwano ne en. Okay. Watching from Dubai, man, John Carter, Mateng. Okay. Oriama John Bosco, Tamme Chakder Kwan Be as Adada Chaki Kitung Bara Luora na ki la pen dong tieni dire majaka chamchana odonyo eder kwan man mabeni lok meno titimo ni nin wepe oto tien derwa openyo la pen ba ngato marimo ramo gamne agamo ketman ni wafoi tutwal Oriam John Bosco luor ni eno ni weko kai nen wan bene watika nyeke mot watimo pilot panen kama gor romo beruti ye chiman ma wano mero chako temo launch me der kwan weko bedong a fully fledged program wabika to mechanisms me wek the wing feedback wek kama complaint here wek whistleblowers ben romo mi ngech pien ngeu cham chana eno beru gin mo ma tikere pe yot teme wabot mono teme ka beru weng dok one en ma watie lobe me de lo chole
gor watie pian ka kamalim ti ye ka neno dano ma doge kila chiromo kare ti pilot en wega wechuni ti gum mabe kama goro beru kamero nene ye weng olo wa plugging manong ma wabi chere full programming wano tie bene kilor en wega wabi tit matek dok wabi chung bene kum luak ma mekwa meneno ni ka duon mo me cham chano winye kamone ni pap konge mago brek pegi bi chero ki tit me chole eno ni anyim cham chana twero beru latien ma aki ot mano ker palo nyor ne tie gi cholo ho nyogi kero oi kin lutien mano ker gi pe ker palo nyor gi pe me chol meno eno ni watiki mechanism merato ne kumbedi chawani wangiu ki gang kwan latini no bera kwan ni peko ne ngo malu fonye be mier mine wa ka gi chere te der be dok roro ket ma gen ko kede cha tamoni one foy penye ni one ben watia tik watame ki ker wa weng meneno ni pe otor tien dero foy Tim de kachole machala onyubula pena moranga dengo la chaka la korkoro kabi kal la pena nyim Atamo mono tie kamedu tam ni miero ke pes cham me a chama. Ke tam. Yeah. mwanye keken Yeah, me kan ya. ayo tim dake adako guok Ulaya tutwale I Carmel lweny I kumalume Uganda ma oweko lutino wa mapol wutuc Ulaya ono bedo chane ma nok magamente miyo ba bora donye thing konyi lok I kom lok man tim dake pol lobo ma odong chalo me EU Denmark USA Australia Canada Modern okay kimu kena mapol giti kichik gime gwako bedo pa anywali gi cham yot kom kwan od machalo labol omiero rom dano weng me lobo gi kiet ma lobo achel lobo kwede chik man twero bedo pat ento pol chente aye gitiyo kwede Ulaya ka ng'at mo ma mwakane okara par boro ka chepe tie ki yo mo meno chene pe tiyo ci en twero gamo chente man ki bot gamente kun no wor ki yenyo tich me medo I kum chene ma gamente chulo pi o mede no pedang yo kwena mo gede Werdon Gekkenyu ba Gekkenyu chalo wa Atam me gamo eno wiye ene wego pajo kata gi chek unyo chek ma e karo kwere pongduo mo ko ena ni ka ya chelo mero go bet pingo nen gina ngo ma matiyo priority ngo ma yelo gin kamu kana tie kama gi char yengom kamu kana tie kama pe gi char yengom kamu kana tie ma gok mon maro ko loyo kamu kana kama mon pe ka gina ye chidong within each kaka ngo madong tiga yelo gin to twal ma omero gi rocho ko immediately gin go kar gi chek ma gi robo kero na book we book and me chek yo karo ka ki man no kai fu actually which is why we wajani each kira chelo mero bet ambassador nero ni kaki ma megi go bedo piny metemo nero gina ngo matiga yelo community gi maloy duju ma omero gi roji enu ni ena ye wego dis check gina enu ni karo but enu ni fot check enu ni agi bot kaki manno total so pera technique gina no bet ka mede bedo piny enu mero bet ka mede I kaki duju
Apoya. Okay, apoya. Well, try some. And then, Ronald, we can make our quality seedlings than getting it from the government. Ano lene ramugamo ano nagwaka. Manu tie kin luot ma wate tije dong pa be wachu kamale ngoma wate temo. Yeah. Okay. Wono winyo ngom kwe lo jemi mogo mate teme dong chao kana mier kong wa lengi jem mo kana. Okay da. Kara Oduogang. Apoy la did the band get down when Mattie panel Kelly Wallock. My bejo Kelly Wallock, my bejo. Lo dua Rudy Kono. Pero ni na nen ke waje no. Igamo ya. Lo dua da Rudy poke ye ka kelo chan imama pon document ye tiping a channel kelo po chan ano ni dong ngate madakon na yen me ka mone Le ba chwele ne dong pa wan yang. Atamu padongi gamo ko na nen lokarudi. Atamu ka ano ki lokma ambassador maru karu kwede kare nan one actually they watie kom lutela wa machalo ruodi wa beru yom total meneno deyu magente kwede itela magitelo ki lupajo ko matete meni tie mele wich ma one watie ki twin duju meneno ni ko ni di chobo ho wek geno chakti di kachel giten wigi ka ini chere ka beru mo kane duju ko beru tie wunu nene busoga mer beru tie o pekar mala chigen beno yuwinyu lok bijuone man kumbere gen tie tich me konyo lwak ge ko kar mo kar ngej magen kukene giti ko to twale nan we newspaper no ge kar ki chel jwenya kata no tie dio ke joine eno ni mekwa kumbere chawa ni umier wanu nen kit me chakoria mo jwenya matika dio wani eno we rocho pajo kumbere bino cha tamu lo mo doa menuti ken lega ma mekwa ma wanu tie tijie we ruori geno bet pen genyo aktam mi kom jeme matika wango ege o wero peya gen rebo chenge ana foyo. Okay. Atama na wag giko won kan. Okay. Amen ta chala kele Johnson. Dong bena uyena leka romo como bergu ni kachoke na moni da ko gale manoko weka berka na no ne. Poi duan mai di weo. Poi do toka non. Ana foyo. Abi me no gena abi weko na ma WhatsApp akany bot weke ka che gwa I no ni miere I duk bar la chen weko loke wanan kong jeme mogo ma woro nyo tamu kati ye ma pegwa ka gamo mabe chi abera gwanya bena me lok kwiri tamu aweko number WhatsApp eno meno Uganda ba amoru kachana romo na chwejo guapo di ben la di ben the band on board time. Apoya. Okay. Okay. May ending program. Current ending program. Okay.